Klan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat nama? Ka Sorkar kala siulut iki Jinglait jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Sembut Menteri Rangba ke Jylla beri kemir ke tenat korbari ke Jylla ba Presiden Tensong ula pentet bagi Sorkar Jylla kelada ban Ujor syaka yang syari Meghalaya High Court ban Pyrshah ke Jinglait bail ka Sonam Raghuvanshi. Ka Sonam kadai ke nong syak kenok bah kemat hak peniap Raja Raghuvanshi unong kayi na indoor ublah syak peniap akapor udang wan kai honeymoon ha Meghalaya. Habakran ni gelat patai kubor ka nyutre ujemang Raja Arku Hunriau uba Presiden Tensong ula pensyai bagi Sorkar kela Ujor Pyrshah ke Jinglait Jamin kayeng syari ka ba kam hapo ngene ka lower court baru ule kentu ban ap ikarai jong ka high court klem da ai jingmut ka bajeliau namar ka kam garang don ha kayeng syari ka bahajrong. Sembut Menteri Rangba ule pen scam ba ka tenat pulit bat ka kenhon special investigation team kilale ka babahatam kat kum kirkom terekam. Bar ule kentat badan kadong no kejing telot ne ka Jinglait na kaleng ki pulit ha ka ban pen kre kene ka mokot duma. Ka Sonam Raghuvanshi kalayo ka Jamin na ka District and Sessions Court aka arpu pratrik uyayong Raja Arku Hunriau hadian kum bashpau benai bagla don hapo apatok. Kani ka kam peniap ka belajar benai jemang jong ka senam Raja Arpusan wala kibor pulit kelada ban pen kre ka charge sheet ka ba news pa kendai pausla ban pensisha ka jingdan keti kisan hut ki breu kentop ka Sonam. Uparlok jangka uraj koshwaha bat langut ki weipat ki bala subah bagi diginong peniap bala siu pisa. Kajingja kelas sedang nadok arpu itrik ujemang Raja Arpusan andau raja bat ke Sonam kila poi hasilong bat hadian beli tu ba kila jarngai ki pulit kila lap ikamat diap uraja na riat arliang. Kabadan hajan ka ksat we saudong hak arterik ujeliu. Kani kajing lap kala yalam sa kajing toket ke babenia ka bala pensisha bakani ke kampaniap bala temu nado ka basdang. Well, right now I should not comment anything on that because we have already appealed to the higher court, to the Honorable High Court. So let the court decide because we contested against the bail, the bail granting done by the lower court. So as I said to you, let us wait and we'll see what the higher court says. And you know well, even our police officers, be it the SIT or be it anybody, we are all well equipped. Okay, as far as the handling such cases is concerned, procedures, rules, regulation has to be followed one by one. So therefore, there is no such lapses from the police side. As I said, let us see. Because see, in the court, it happens this way only. One court maybe they grant bail. The other court may stay the bail. Petition bail. So these are the issues where ultimately, as I said, let the court decide.